Sisenzabeni yaselodiba bazalwane ngicele angifundzele 2 Samuel chapter 9 verse 8. Mefiboshethi wakhotama wathi, iyini inceku yakho ukuthi ungaze unakekele inja efile njengami? Eyini inceku yakho ukuthi ungaze unakekele inja lefile? Sithi bazalwane masicala le ndzaba yethu sathi in every cloud noma lingamanyata uyathi bantu labadzala baye babuke bathi lela lifile laliyingoti. Baze bakhiphe bantwana buthani impahla ngenisani itinkomo esibayeni gqogqani leli fule laliyeta linjani litakabi kusho ukuthi litawumanyata litawugqoba kutawungathi impela emhlabeni kudele katawuphila. Impilo leyo yemuntu imfikela wonke lotelwe phansi komthundu welanga ufika leso simo leso umuntu angendlula emhlabeni. Kube nenvo lengathi itoqedza impilo yakho kude kwakho kuphelile. Mefiboshethi wamangaliswa ngile nkosi lemlandze ebumatimeni ekuhluphekeni lokukhulu ebumnyameni elusizini lolukhulu. Elusizini lolukhulu. Wathi mina inja lefile bengiyini ukuthi ungazonginakekela. Sekuthi wena sekuthi hlala eceleni kwami la ngidla khona nawe utawudla khona. Emapleti akhona aligolide netipuni takho phela phela sakumele kuphakele noma ngikuphi. Titsha takhona telikhetsele. Titsha takhona tani? Gold netipuni takhona. Usuka phi Mefiboshethi ulandwephi? Ungayibukela khashana le ndzaba mzalwane ikhuluma nami nawe. Kuloko kuhlupheka lokuko umlinze ngesineke. Umlinze ngani bazalwane? Ngisithi mina in every cloud there's a silver line. Noma lingaqhuba limanyade kuphambana iminyibane leluhlatana lebovu lehlise tinguzanguza tematshe kepha yathi kunye mani uqine. Umbuke lona lekadala longumfanekiso wakhe. Wena umfanekiso walona lekadala wena. Ungumfanekiso wabani? Walona lekadala. Lase liyafika lilanga uMefiboshethi wathi neke ngize ngikhaphele ekufeni baki ngithi temine lelo dibha nalo malume wakhe bekafile. Abesethi ngisho nasinyesihlo bese kanuka nje vangethi indzaba kuthi kwake la ilodibha kwahlala malume. Angikasho mnesiba kwahlala babelo omncane noma babelo omkhulu. Noma make lo mncane noma ngoba phela uba associated ngesibongo sakhe nsababo wakho. I distant make meaning uyibona mos. Lesi sindvo sesilo asifanani nekuthi ngibabe. Abesele yedvana. That's it. Kunetimo la
emhlabeni letifuna nje wena. Bonke bakhweshe. Oze lo mnyakhuluma athi konke ngiyakubona bani uvise ebuhlungu kakhulu bengithembile. Hayi yekela umuntu wena. Kufike isimo emhlabeni lesimiselo wonke lotelo wesifazane. Sematini empilweni yakho. Unendlela lekumele uyihambe ungabese sofuna ukukhuthula labanye bakuthulele kule ndlela yakho. Ungablame bantu. Ungendi njalo. Blame bantu. Usinje ngenxa yabani. Lengenti wangibani kona nenze ngimthethe yemikele manje. Phuma kuleyo ngqondo leyo. Thatha amehlo akho uwafocus enanqela kudala wakuletha kulomhlaba. Lekathi tunemasu lamahle ngawe. Lahlala lebhulu. Lakhulela kuphi na hlupheke lokukhulu. Libe latalelwe palace. Engcebeni. Ebuhlene ebukhatikhati. Kudla kwakhona kwakulikhethelo kwakuhlolwa. Man ningamangala mfundisi ngifunza kuthiwa lamandi lageza Queen Elizabeth. Akufaka kwa thermometer. Acheckwe le temperature before yogeza sakatheliwe lapha ebhavini. Ayacheckwa athi lesikhumba kane silimata yini. Ngisho palace. Indvodza yakhona tiyacheckwa. Manje sine nawo sine sizi asekayashisa sigcumke no. Ngikubekisela ukuthi ubuya kuphi. Ngiyaphasa ukuphi. So semkhukhwini. Ungcono wena wakho umkhukhu mangabe wakhiwe ngemathayeni. Sibona imikhukhu emhlabeni samangala sashaya ivalo sakhala. Sahlikihle emehlo sathi asiboni kahle. Carbox. Carbox. Cardbox. Bisoho. Hlala. Ungayithatha impilo yakho. Ngadibulali. Ngadikhaphele ekufeni. Uyathi bazalwane ngimangaliswe indzaba yaJobe asengene. Yamangalisa lendzaba mfundisi lo Jobe lona sifunze ngaye chapter 1 kuthi abe ngumuntu. Anako konke kwangathi indzaba yakhe icishe imenga ngalokufana nawo nale yaMefiboshethi. Kude beka kweswele tindvo tatimhambela kahle abesedvute naNkulunkulu ayimvutsa lengqwele. Ngithi temne kuhlupheka kakukhethi ukuthi uyakholwa noma awukholwa. Indzaba yaklarify yanjesu wayibeka yabasebaleni wathi benginemadoda lamabili lenye yakhe esihlabathini lenye yakha edvaleni leli dvala kusho ukuthi lo beka edvaleni ngumuntu bekakhonda uNkulunkulu ngoba lo Jesu wethu ulidvala. Soze sanyakathiswa noma ngafika debihushu. Wathi Jesu makayiteka lendzaba wathi kwefika sihushu lesihushu sabahushela bobabili akunandzaba kuthiwa khedvaleni akunandzaba kuthiwa umkhonto uNkulunkulu wakhe esihlabathini. Amen. Kodwa tinhlupheko temhlaba tifikela wonke umuntu. Noma usekhathe epalace siyakufikela.
kuthiwa njengamefi sitiya kufikela. Atina nzaba kusitalwe endlini lenjalo. Atina DNA. Inhlupho tasemhlabeni. Ngifuna wathi lento masayifika, ha? Siswama u-11 wafulama Armed Forces emfundisi. Wakhuluma indlu lengayinaka. Kuba netiteleka. Uthi kimi indlela labasethuka ngayo. Sikhishwe kuthiwa semeso manager siteleka. Uthi leti inhlamba kithi tiyabhawusa. Yini indzaba na ngoba le training? Sathi masitrainwa kweleti inhlamba satithola khona. Saphuma emakhaya tinhlamba singatati. Kodwa sathi masifika training sathelwa ngetinhlamba sathe. So mase sifika le training le kwetiteleka and manager tona sasenankini. Athi sihluphe tinhlamba. Uyathi lento ngayicabanga ngicabanga umfundisi ngicabangele abantu abami. Ngithi Nkosi abakwadi kuhlupheka. Nkosi ngisite emhlaba yokubhekana netihushu temhlaba. Angathi noma ngabe ngikhona yini noma ngabe sengasekho emhlabeni Nkosi ngihawukele. Muhlaba qahlangana nema challenges emhlaba. Indzaba ukuhlukumedwa abayati. Amen. Kuthi nje umhlohla inhlamba akakwati. Ngithi Nkosi ngisite. Ngihawukele. Bayohlangana nababuhloma inhlamba. Amakalo phakathi yendlela ngiyafaka. Kangihlale phansi. No, akangihlali phansi. It's part of life. Sisemhlabeni. Sibuthwele ubunzima. Washo njalo umhlabeleli. Washo umhlabela manje. Tikhumbute lo mhlabeleli. Tibawo Thixo somandla. Kuyintoni uwenqena. Kanti senzeni. Bawo Thixo somandla. Tisibuthwele ubunzima. Tisisemhlabeni. Sibuthwele ubunzima. Sibuthwele ubunzima. Bawo ubathuma hlangana netihushu bese ukhumbula lo mhlabelelo lo. Tiyenga atikezi intokubulala. Ungayikhaphela impilo yakho ekufeni. Khona sikhathi sitawufika. Uyathi Jobe wavelelwa kulenhlekelele bazalwane. Ngicela uvule the last chapter ya Job. Wavelelwa kulenhlekelele yekulahla ngalilanga linye. Wafika sigijima sathi tinkomo takho, timvu takho, tishaye yini sandlotho noma shaye inkulu noma shaye inyazi. Kwafika kuthi abantu bakho baqhwilile kuphi. Kwafika tinza tafika ngalanga linye. Uhlupheka kwakhe. Wathi usamuke lokhu usamangala lokhu kwabeqhamuka lesinye sigijima. Emasima akho ashiswe ngumlilo. Kwalotha konke Jobe wahamba wayakuhlala emlotheni wangibathe emasaka. Akhala alila. Enda njani? Akhalalile. Uyathi Jobe wabalisa mfundisi. Wabalisa waze wathi cursed is the day lengatalwanga. Ngabe makakaza ngangibulalele ngisesiswini.
abekho sepatimeni lokumakhulu nebuhlungu emtimbeni bemathumba lobamila. Kwashaywa impahla yakhe, kwashaywa nemtimba wakhe, kwashaya abantu bakhe bahabonke. Akuzange kusale ngisho namunye kade amdududa. Wahlala koyamlotha ilanga linye. Akhala alila. Kudele kadududa. Instead lebeta bebetela kwenda lesimo kuthi thatha yathi Sathane uletha umoya ethi thatha lempilo yakho uma usekuhlupheke. Lithi ungamvumeli. Ngime lapha ngimele kona. Lithi ungamvumeli. Sathane basalwane bayebeta lapha emlotheni bebetela ukuthi hamba la ulandzele bakeni nomlandzele bantwa bakho. Hambona njani? Kungcono kufa kunekuphila. Lalisho njalo lelivi. Lalisho njalo lelivi lalifika la etindlebeni takhe. Lilethwa abantu lithiwa lalethwa laze lalethwa nje usithandwa sakhe, better half. Thuka uNkulunkulu ufe. Koja Jobe wahlala. Wathi ngikhaphile yami impilo kufeni. Ngidawuma ngimbuke lo wamdala. Ngende njani? Ngimbuke lo wamdala. Ngede emhlabeni ngenalutho. Ngiyafika isikhathi salona lekangidala. Sase siyafika. Kwangathi nginase yakhuluma ngayo nakho njana umhlabeleli man 127 asumvulo. Ngiyatsanza leli suthi. Ngiyatsanza leli suthi bazalwane. Diningi tintfo letenga enhloko yana kunjana. Tiba diningi tintfo letenga kodwa ngicela tonga utishaye indiva ubuke lona lekadala. Asesive twenda njani lona lekadala. Wangidala na. 127 verse 2 awumfunzi. Leselifika. Unidekini uvuka ekuseni nekudle nekulala nidle nekudla ukuhlupheka ngoba uNkulunkulu uyamupha lothandzekako wakhe ebusuku. Ngoba uNkulunkulu seselele emzalwane uyastrategize. Kwenda njani? Akatela kalayo. Wena ulele, mhlawumbe ulaliswe ngaletinhlungu, ulaliswe ngaletinhlupheko, ulaliswe ngololusizi, ulaliswe ngolokukhathalela, ulaliswe ngolokudzingiswa, ulaliswe ngaletishayo. Lo Nkulunkulu longadeli longalali. Uyalungisa. Uyawuvuka tintfo setiguqukile. Uyakwenda njani? Ngithi mina utati guqukule. Kwenda njani? Yathi guqukule. Emhlabeni kwafika uJesu zaguquka izinto. Kwafika uJesu zaguquka izinto zaguquka. Titawuguquka tini.
rest assured. Kwakho mbuke. Kwakho yena njani? Mbuke. Uyathi asengikhulume ngalo Jobe futhi. Yemzalwane futhi asifuna asivulele la chapter ya Jobe. 42. Ngivulele Nkosi. Mina uyabona masathi gucuka tini. Uyabona masathi gucuka tini. Saguquka lapha kuJobe ngendlela le grand style. Ngimangele mfundisi. Awusasemfundi. Jobe waphendula Mfundza verse 7. wathi simakade nasakhulumela amazwi kuJobe wagucukela ku-Elifazi umThemani. Waguculekela ku-Elifazi umThemani. Wena nalabangani bakho nginithukuthelele yini yenkulunkulu bathukuthelele baye kuJobe esikhundleni bam-encourage akambukelwa kamdala banda njani bam-discourage bamtshela kuthi ayikho le nto yalo nkulunkulu lona kube bekhona ngabakakuvumeli lokho ngoba kusho Sathane namagama lawo kube kakhona uNkulunkulu. Vele unglahlile ungihlamukile kona kwakho eJobe. Wone kakhulu. Uthi ungcwele uyatiyenga. Ngoba Sathane akuletha akukhumbule intono takho. Athi nje ngengcebo. Ngitshela kusingisidalwa lesisha. Akukho kulahlwa kulaba kuKristu Jesu. Bheka kwakudzala kwendlulile. I'm a new creation uzuhlabela, I'm a new creation, I'm a born again. The day wamukela nje simukela ngekukholwa. Shela usuyabusa impilo yakho. Uthi ke simakadze senibukeni sekendane. Mina ngimangele kakhulu ngifunza lenzaba. Kuthi waguqukela kulabangani baJobe wasesokhulumana ngemali. Asesive. ngobe anikakhulumi lokuhle ngami njengobe Jobe. Lokuhle ngami njengobe Jobe inceku yami akhulumile. Nangi instruction, nangi punish. Naku ke lesenibheke ethini kwenu. Asesive ubheke sabende njani abangani baJobe. Ngakho ke sathana itinkunzi letisikhombisa. Netihanqa letisikhombisa. Nihambe niye kubani? Asesive sibayo kona. kuJobe inceku yami nifike ninikele ngakho tibe umnikelo wenu wekushiswa. Jobe inceku yami utanithandazela mineke ngitawemukela nalo mthandazo wakhe nginganiphathi kamatima njengalokufanele kulimamele. Ngithi mina kwathiwa thatha sacrifice 7 yena simakade kaloJobe ngumLevi kaloJobe ngumpriesti. Jobe utalwa endlini yemalevini ngoba isacrifice kwamiswa ngemthetho wakho yenkulunkulu lowo unika Mose kuthi sacrifice yawunikwa bapriesti yawunikwa bendlu baAaron eMalevi. Jobe akasiye umLevi basho njalo babhali. Lisho njalo nale verse chapter 1 abe ngumuntu waseUzi. Abengasiyo yendlu yebupriest koja naNkulunkulu the first thing lekayendako sekakhipha sekaguqula letinto yeJobe usemlothandi nje mina ngiyakulungiselela. Kuhlala kunemfihlo kuhlala umbukelele kakudala kunemfihlo
imfihlo kuhlala uqinisele etinsizini nasetinhluphekweni ungayithathi impilo yakho ungawasusi emehlo akho kulona lekakuletha kulomhlaba. Into yakuqala sekude sebaqhuba indihanci sebaqhuba tinkunzi yeJobe sebatokhothama. Jobe soguquke wangena endlini yemalevi, soguquke waba ngumpristi, solethelwa isacrifice. Yena nayisacrifice eJobe usentele thine sonile. Uyayibona yenza step number 1. Bongacabanga njani ukuthi Jobe uyawuguqulwa abe hey wena ngumgcotsho. Yini imfihlo yakho yeJobe ngahlala ngaphansi kwekasi ngizohlala wahlala kushisa wahlala unemhlabelisa simhlabelisa seku-Sunday school isakhula mani wawuhlatshelwa ngemandla amakhulu yabuya mfundisi wami ngalethi ikhathi ngisazindla ngalo Jobe ethi nasemanzini abilayo nasemanzini abilayo wahlala Jobe phansi kwemandi labilako ashabhoncuka kodwa wathi ngamnenza lona lo wangidala. Nakuwe nami mzalwane ebhekeke lo ngiyawuhlala ngingedwa yasiya ansarisha ingonyama yomtheni kaJuda lena lethi yasilungiselele busuku selele yaseseyimlungiselele Jobe wathahleli kuloyo mlotha wabona tinkunzi netihinqa setilethwa kuye kuthi siyalwa ngisimakathi wathi yeyi bakhona abapristi ngaleso sikhathi kodwa kwathiwa hamba kuJobe hambani kuJobe hambani kubani Jobe hambani kuJobe sebatomkhotha sebatomcelela kuthi ngathi indlela yethu kusimakathe ihamba through wena yeJobe. So freely ngithi mina wafika in green style masekehla sekehlela Jobe. Can you believe this? Lapho kwakumlotha khona kwaguquka kwaba i-altar sekulwise uthi desimakathe lo mthandazo lekatawenda sekashisa le sacrifice lo Jobe lona mina ndawo emukela yini simakathe wemukele ingobe Jobe nasetinhlupheke nakamnahla. Uma ufunza wehlala lenzaba iyasitshela ukuthi Jobe wase ungedelelwa a double portion. Babuya abantwana babuya ini ayi ngoba mina ngimandla ngalabantwana mfundisi angenza abana leti inkomo nalolo kunye. Nenkinga yami ngedwa nje emhlabeni namfundisi wami ngicela ukutshela yami ngedwa nje inkinga yami ngedwa nje uvuma sesifuna bona umfana lethi kwade nje ngifunde bona umfana hayi ahlupeka kakhulu ndabondlakala hawu mina nje ngiyatendela ngabe nami ngibalelwa labo 16 wena mfundisi wami. Ngimandla ngalabantwana. Tabiswa timvu takhe tabiswa ini kodwa nje ngijabule isikhathi sengiva ukuthi kwabiswa nalabantwana.
Asufunzele abantwana manje mzalwane. Funzela phendasi. Verse 13. abe nemadodana lasikhombisa nemadodakazi lamathathu. 10. Heavy double pushing. Wase uyabiselwa. Qoqhubeka. Libito lendodana yakhe, lendodakazi yakhe yokuqala, bekunguJemina, yesibili kunguKhesiya, yesithathu kunguKhereni Haphuki. Ngishayela 15. Kulo lonke live bekude besifazane laba babashe kwedlula emadodakazi aJobe. Uyise owabela lifa kanye nebafowabo. Emva kwalokho Jobe waphila iminyaka. Waphinzwa ngetelwa leminyaka. Lelikhulu namashumi amane. Waze wabona abantu bakhe nebantwana bebantu bakhe. Waze wayofika esitukulwaneni sesine. Jobe wafa. Ngizitela lethu ukhulunywa ngale mbahla, ngale mfuyo, ngani nani, particularly into wabona sebenta abangani bakhe sebashesha phansi. Balenzela tihaqa. Batiqhuba yini? Baqhuba ti hawu laba abantu kwendanda bayenga. Kusho sibaya phethemele. Hayi, eJobe betekuwa. Sebathole libuya direct from the throne of heaven. Umbuso waphakathe hambani niye kuwo. Kwase kuyaqala kuba siphihliwa. Ngiyasola mfundisi Jobe bekathi inkosi kube nje noma wamani wangishiyela nje noma yinye imvu ngabe sengithethe ngemisa yayoba ngumhlathi ngide ngisho wathi simakathi donwabe mina ngidakulungiselela ngoba simakathi uyalungiselelana bazalwane. Lithi lelivu uyasilungiselela awuphenze ufunze 127 verse 2 lihlabele. Yini imfihlo yakho yeJobe wena sonjinge kwanga kunakuqala? Ingoba nganamathela ngakawasuse emehlo ami kuloyo lekathi tena ebazalwane lo nkulunkulu wasidala lesikhani sinetinsizi sinetinhlupho akasikhwesheli. Ake ndinjani? Dihlabelelo 34 verse 18. Simakadze ihlala aseduze nabo labanetintitiyo letehlukile. Simakadze uhlala seduze nabo labatinhlitiyo tidzabukile. Angiyathi inhlitiyo yakho idzatshulwa yini emhlabeni kephayati kokuthi simakadze uhlala always ngaso sonke isikhathi. Legama lithi uhlala kusho ukuthi kude namunye umzuzu lapha kwesha khona. Amen. Sathana akakuyeka uthi wedla kule ndlela. No, you've got your creator with you. Ngakuyeka wakho mdalula ku awufunza sililo Lamentation 3. Kwasihambani wena umhlatsheni. Nikani Jobe letimuzaneni anithandazele lo mhlatsheni. Injala takho ndala. Sekafikile uNkulunkulu. Tinyembe titeminyaka usho njalo Revelation sambuzo. Tiyesulwa tisulwe lona lombukile lo wakudala. Ngithi mnembuke uhlale kuye tithi noma ngabe
ngoba tiyakhula noma tibona yatenda njani uthona kutasa kungcono sesatawukhula kube ne-apex laphezulu strong kocha mhla sedithilito halalo hayibo tawuhlekelela wethwana hlekelela wethwana selifikile lizulu fika lizulu uNkulunkulu akalibali akaphuthi fika ngesikhathi lesifanele etekuwakhe lekanamethele kuye uyathi iAugustine uyabhala ngalo Jobe manje akhaza babuta abantu ngoba nebantu lamhlabeni bathi kube kunaNkulunkulu ngabe kude lokuhlupheka lokulombona ngoba lamhlabeni kunekuhlupheka lokumatima bazalwane lamhlabeni kunekuhlupheka lokumatima ungakhala wena uthi uyahlupheka until uzevuka lomuntu amen uyakhala uyahlupheka kodwa unephahla nolala kulo imvula iyana ikunethe kukhona lepetelo nalophahla uyajabula lokwatsha ngobulala ehlathini khona labete ini na bakhiyelo lengane nkulu enkanangana kakhona ukubhadala irent uhleli nebantwana kumele singabe basesikolweni nomuntu wabhala Augustine ayichaza lenzaba kusilokuhlupheka kwalamhlabeni egabile kufikela abantu laba bathi inhlobo letimbili nawe wena lokholwa kuyalethwa kuwe kutotestwa ukuthi lo nkulunkulu umkhonda ngokukwendela lokuhle yini noma umkhonda ukuthi nje uNkulunkulu wakudala uyamthanza vele ngoba kunebantu umfundisi laba emasontweni bayela tibusiso taNkulunkulu abayelo uNkulunkulu bafuna letibusiso takhe kodwa bona yena bamfuna ubona phela mase kuphela imanyanga sekumele sikhiphe kweshumi akusabonakala ubone izingi lesibusiso ubona singele angayeli ukuthi ngifuna lo Nkulunkulu wathi makabida labafundisi uNkulunkulu bazalwane sifunze nani lathi wathambani ningaphathi ngisho ibhaji lesibili hambani ningaphathi ngisho ibhaji wathi wonke umuntu ufanele liholo lakhe usho ukuthi ndawuhola kunetimvu leti lendaba entondla ngelivila niyahola embi niyahola kubantu bami niyahola kubantu bami lokweshumi lesikhipha ngokusapotha leli vangeli emhlabeni sapotha leli vangeli emhlabeni wena ungathola 10 rand umhla wonke sila nje ngeyaNkulunkulu 1 rand kilo 10 1 rand akagcina lo 9 rand mangathela lo 9 rand impela ungalengisa lo muntu ngibalile lapha kumele siraise imali engaka njengoba besingaka ke usho ukuthi munye ukhipha so much wathi lo mnye hawule imali engaka wathi lo muntu ukuthi ukhuda le mali njengoba le mali iless than lokweshumi kwakhe lekumele akukhiphe kuphela kwenyanga kusho ukuthi kweshumi akakhiphi athuka mina usembili
nje lapha esondlweni uma sihlangene lapha kuna ku family day ugqoka impulampula emehlele lapha esitulweni esingembili wathi ngabe bacima phasi wakhuda mfundisi wakhuda ngabe bacima phasi ngathi Nkosi yini le ngifa wakhuthaza imali engaka ngathi nakufika nakulo 1 rand 10 rand ngilamkhiphe lokhu lesi sister udividelana nabo naye nabo tofuna tibusisi phela is not about umlomo ngiyakuthanza ngesijesu it's about tendo in the house of the Lord. It's about tendo. Uyabonakala kangwane kuhle manje mfundisi nalo mdzalo uyahola 600 inyusiwe uyibona le mangabe senyuswa kakhulu manje banjelelwa ngaloku kacapitation ngabe seyenyuka kakhulu uyayibambelela uma ngani bafika ezulwini khiphi 60 rand 60 rand wena bala tinhlupheko takho wena ubala bala tinhlupheko takho kalo khona lo Jesu sothahlulela ngomfanele kathatha sikafutini sakho asinika Jesu yetazulweni la ebazalisi lesingakhiphi kwasho utawumiso lo yamfana lo yalapha wandelwa nginina sikafutini hamba mfana wami usithe Jesu vumelani bantwana betekini asihambe mfana wami nasikafutini sakho mina nginganzaba ngimsala ngawubona kwathiwa kude kudla la ehlala wathi Philip noma besingaba na 200 nakho njani dinar labona baningi kakhulu la wasuka lo mnyathi kodlana la ngaba khona kwesikafutini semfana wathi Jesu bisanda lesikafutini salomfana nemfana naye washo sayi kodla wena ugodlela esikafutini sikhodla wena sifakela babe basebisa esikafutini wena uma bathe Jesu yasikhangeta esikafutini wena usifakela mana utibona lo bakhipasho fakela esikafutini tsatsalatanas baba sebafunzi bayancenga na Jesu ekhathi uyele kuthatha esikafutini sinasi Nkosi wenda njalo lo mfana asiva lo mfana sasengithatha kwami icala no asikuva lokho Sinansi ilo yami itaphathele wahlabela lo mhlabeleli mani mawubhekene netingcinamba ngoba kumathi ijobe lapha emlilweni lapha emlotheni emasakeni emathunjini ekulambeni bese yede nje namunye dinari wena ngcono khona lo mfihlile phasi kolshidi nasekupheleni kwenyanga ntova nje cece Amen. Kodwa wende njani? Tsatsalate. Kwami lokho nebantu bami naye ufika edolobheni. Hayi lethi konete hayi man, nikele kusimakatsi. Kuthiwa leti inhlupheko lethelwa lokho. Tito check, asito test. Kodwa ngithatha sifunze liphi verse. Lamentations 3. Awufunza 31 to 33. Sesive to 10.
ngobe simakaze bantu akabalahli kokuphela noma akuletha kudzabuka kodwa Noma kuletha kudzabuka. Kudzabuka kuyaletha. Awucelele phasi. Ngobe simakazi. bantu akabalahli kokuphela noma akuletha kudzabuka kodwa uyawubuye ahawukele lukhulu kangako-ke uthando lwakhe ngoba bantu abahluphi ngobe bantu akabahluphi ngobe athanza ubevisa buhlungu noma-ke ubajabulisa kufihlita Gcina la 33. Ngobe bantfu akabahluphi ngobe athandza kubevisa buhlungu nome ke kubadzabukisa. Likhona lele asofu ngibale lapha sesingisa ngifundela English mfundisi. Khona igama lengifuna. Noma kuletha kudzabuka kodwa uyawubuye abahawukele. God we-compassion. Kwangathi jubile kahle lapha emlotheni. Kwangathi Mephibosheth bekahle lapha emlotheni. Yeyi wena phela utalwa ngumuntu wakwaprofeta. Wajena livendvele baprofeta. For the Lord will not cast off forever. The Lord will not cast you out of, or will not cast off forever. Neka kulahle for siphelane nkulunkulu. Though he causes grief, Yet he will show compassion. he will show Compassion uthando olukhulu. Sihawule sikhulu. Sinema-feelings eluthando. Eluvelo lelimatima. Compassion. according to the multitudes of his mercies. According to the Multitude of his mercies. according to his multitude incwaba yentsaba yani yesihawu uthanda lokusingisa. This God will not cast you out forever. For he does not afflict willingly, nor grieve the children of men. He does not grieve. Lindy. Akathandi makasibona sekudzabukeni. Akathandi. Amen. Lo nkulunkulu akakuthandi mzalwane ukubona uhlupheka, ukubona uswele, ukubona u-outcast, ulahliwe, unglaluzulazulana. Akakuthandi, akajabuli. Lo simo akathini. Lapho ubona khona hlala uyakulungiselela. Mvumela kulungiselela ngendlela yakhe. Sesibonile ukuthi Job wamlungiselela in grand style. Sesibonile. Wathi noyemvu wami. Noma nganalutho uyangikhonda. Noma shayiwe uyangikhonda. Kunemhlabelele mfundisi. Uthi ngokubonga nasethi insizini Nkosi. Ngokubonga nakuphi? Asimhlabeleli thina bamanje thina emakholwane. Ngoba sesakade zekuthatha insisi.
Ngithi kulo munye uthi uDebtron. Ngithi bothi uma ufika le mbhedzeni sothandazela uthi hamba nhliziyo yami. uYeswini hamba nhliziyo. Uthathe inhlito yakho uyibisele kulona lekayidala. Uma ulele la mbhedzeni ubone esinomhlabelelo damhlabelelo esikhathi esikana emfongo kungefiki. Wathi neke sengiqala ngaze ngife. Ngathi no. Yabona leli verse lingelaphile mfundisi. Leli 1 Corinthians chapter 2 verse 13 lesiyifundza itolo. Tintfo takamoya sikhuluma kubantu bakamoya. Sikhuluma ngamoya. Bemvelo abaneke batikonzo. Wathi neke sengiqala uyangihlolela. Ngaze ngife. Angibeswele ubuthongo mina mfundisi. Ngithi hamba nhliziyo yami. Buyele. Ngimnike isandla lekayidala lenhlitiyo. Ayireste esandleni sayo. Sineke sengiqala. Sengife. Ngoba kukhona lapha ngoba kukhona thatha inhlitiyo yakho uyinike lona lekakudala. Noma ngabe ngiphethe inhlungu netinhlupheko letihluphako utothola buthongo ubusukulale ngoba insithe ngiyakulungiselela mhlawumbe bangithi uselele utotla buthongo yena usemsebentini awumangala uyathi uyavuka ngalenye ilanga ubuhle ethi kuphi kuhlupheka kwami emhlabeni. Amen. Nanjo. Wabona sebetha abangani bakhe. Babuthene bonke. Baqhuba ini na. Ngicabanga Mefiboshethi wathi bengangalanga kimi kwente njani njoba indlela le esinagogeni ihamba ngale. Ganani baconze kuyo. Hey, ngiyawuconva kuwo. Liyeta lasimakathi ngiyakuconza kuwo. Uyathi khohla tisizita. Muhlaseka kwesula tinyembeti. Uyathi buta sikuphi kuhlupheka kwa. Sho njalo umbhalo wesihlabelelo uthi ngiyawudibuta sitiphi titsatami mina ngikuhlupheka kwa. Amen. Hlala kuwe. Hlala kuwe. Hlala kuwe. Amen. Amen. Ungasuki kuKristu ngenxa yezinhlupheko zasemhlabeni. Takumangalisa. Wamangalisa Jobe. Wena njani bazalwane? Grand style. Waqala kwathiwa wena so wanikwa status sebupriest lomkhulu. Phela kwangena bapristana lapha eHoly of Holies. Kwangena umpriest lomkhulu. Kwathiwa indushi umhlatshelo Jobe. Nadi tiha. Nadi tinkunzi. Ti Wathi nengcoke masa kwathiwa yeyiviki
indzaba yakuJobe. Yasengiphuthuma indzaba yekubiselwa kwaJobe konke lokho kumlahlekela. Kusuka kwaJobe elusizini nasekudzingisweni yaseyiphuthuma le ndzaba. Sisithe uNkulunkulu ema-turnarounds. Neke kugcine tinhlupho empilweni yakho neke kugcine Sathane empilweni. Ngiyakuthatha amagama lakhulunywa ngo-Augustine kwangathi ngaze ngiwaphithi. Wathi abona Monica mawa Augustine akhala umfana khathethwe live. Ngoba kutintfo lebuhlungu uthi ukholwa umntana ubona umfana kwakakhona. Athethwe live. Emagama ana kunjani Bishop Ambrose wamkhanza lo mama esoloku abelesele umthandazo. Thandazela umfana ketha phendula. Wakhuluma namagama. Wathi neke kwendeke. Kuthi umfana wemfatwe tinyembeti letingaka so many tears can remain lost. Wathi neke. Weva lefika nsuku. Wasathi hlalele nje esikhangeni. Walethela inkulu lescroll lo-Augustine. Kwasi wathatha ufunze. Kwehlala izulu lona ngelwayo. Qobo lwalo. Kwehlala izulu qobo lwalo kuwe. Wena lusokudzingisweni. Ungadibulali. Ngayikhaphela impilo yakho ekufeni. Ungathi lahlele esandleni saSathane savele kude kwami kuphelele sengiyaqhubeka nalesono. Lo mnye phela wenda njalo umfundisi. Nathe kakhulu utshwala. Athi udrown athi insisi. Uyathi memeta uthathite kakhulu. In fact umemeta kufa ngala buya kakhulu. Shito lelive sifunze nawo uTaka 31. Ngathi khaphela ekufeni. Hlala umbuke umkhonde ngoba wendela ummangalisi. Uyawenda seloku nguyitolo nguye namhla mina phakathi. Lo nkulunkulu lo wenda kuJobe uyadendana kithi. Uyadendana kuphi? Uyadendana kithi. Letimama. Ngikhuluma nentombazana lapha mfundisi Sunday. Ngathi la isonweni lapha kunentombazana. Yayinatha tshwala igana abafana ilala enyawo. Kodwa yasithatha i-decision yasingifuna kudinikela. I love esonweni lentombazana. Itayimeme umfanayo la. Yashiya. Ayiseyihle nakatheni isule kuyamangalisa. Bengiyibuka ifunza tifundo nini Sunday. Ngasawo Jesu takumangalisa. Kude lo shiya kubese Jesu akasatholi. Shito njani? Bayiqoshana sekhaya kubo bomnakabo. Yahamba yarent eyayihlupheka. Kojini leli kungena yakhetha lo Jesu. Wasuka lo mastandi mfundisi wathi wena usana ubhadala irent sota ukoleka irent ungiposele le rent. Ngisithe ngiyeva 3 weeks noma na ago ngeva kwathi bayikhethile bekunetikhundla umphakathi umemetile kusakhethwe bomangana khethwe bagcugcutele yena wakhethwa la bagcugcutele mina bengathi nethi bayahola sosiletshela ngilomnye ethi wo lesikhundla sebagcugcutele siyaholela wasimha timkhundla timbile siyaholela lesiyasiholelwa wakhethwa ngalasiholelwa ngathi yalivasi uyivi ngonyama yomdini kaJuda uyemva the alpha the omega. Ungithethe uyabona uNkulunkulu uyafika man hlala kusimakazi. Ayibuka le ntombazana. Asinkulunkulu setakwendela lokukhulu. Sadlalile.
Amen. Kwathiwa sikhetha nawe. Take it down. Wakhetha. Asingalishiya livele kumnyama. Ngiyalishiya ini? Lawasha amastandi. Wathi lapho wena usonobhadala irent. Sotawuhlala mahala. Wena sotawukoleka le rent kulala abantu ngifakele kumomo. Ngana kamude lange. Sotawuthola ya hulumende. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before